Evo danas opet malo čudni uvjeti, opet puhalo s kopna, bilo je dosta teško. Prvi plov sam uspjela sve dobro odraditi, imala sam odličnu brzinu i ušla sam druga u cilj. A drugi plov sam napravila neke taktičke greške i krive procjene, tako da sam se našla u krivoj strani. I na kraju ne znam koja sam ušla, mislim da nisam u prvih 10, tako da nisam baš zadovoljna. Ali završile su kvalifikacije, sutra kreće finale, tako da sve je to još otvoreno. Danas treći dan, neki ga zovu i krizni, ali sva sreća nije bio krizni, išlo je stvarno dobro. Iako je bilo dosta teško, Vitar je danas bio još najluđi od svih ovih dana, dosta je pada, minja smjer i stvarno je bilo teško. Stvarno dva dobra starta su mi dala tu priliku da mogu nekako kalkulirati i nekako jedriti od refula do refula i jednostavno je stvarno išlo dobro. Prvu regatu sa jednom trenutku stiga vodećeg Francuza, ali jednostavno on je prije dobija Vitar i uspija opet malo pobići, što je bilo dovoljno da uđem treći. A zadnju regatu sam bio treći isto na prvoj oznaci, ali sam ispred sebe ima dva Poljaka i tako da nisam treba, ostao sam samo smiren i lagano, znao sam da ih mogu proći, da sam bolji od njih i malo po malo sam na drugu oznaku već bio prvi i jednostavno do cilja odjedrio onako najjednostavnije. Sutra je to finale, prvi dan. Biće teško, sigurno, treba odmah taj prvi dan probati šta bolje odjedrit i ostati miran jer ako u prvom danu napraviš kiks, onda je poslije stvarno teže, možeš u finalu samo jednu odbaciti, tako da treba stvarno dobro sutra odjedrit. Nije ni najnužnije ući u obe regate prvi i nekako konstantno oko 5. mjesta će biti sasvim dovoljno. Evo, nije baš bilo dobro danas, nisam baš zadovoljan. Obje regate nije mi baš išlo, mogu reći da je falilo onako malo sreće. Nikako krenut Bovu Dorce napred, tu sam dolazio sam negdje oko 30. mjesta i na račun svoje dobre brzine bi se izvlačio i uspio sam ući na kraju u cilj oko 10. mjesta oba plova. Ali šta je tu, sutra je novi dan, nadam se da će biti bolje. Tek smo na pola regate i nadam se da će biti bolje ovih dana. Danas sam napravio četvrto i drugo. Prije mora sam rekao da moram napraviti 2 u prvih 5 i uspija sam. Bila je malo luda kuća prvu regatu, pa tako da sam prezadovoljan što sam ušao četvrti. Ovu drugu sam vodija, ali me prošao Norvežanin, ali prezadovoljan sam s ovim za danas još. Kad bi uspio ući u zlatnu, to je bilo super. A prvo i prije regate već me počela nesreća jer sam se razbolio. Taman tjedan dana prije ovdje smo odradili odlične pripreme i sve i onda sam dobio neku crijevnu virozu, smršaja sam 5 kila, prognoza je bila jaki vitar, tako da nisam se baš dobro osjećao kad sam to vidio i onda uspio sam nekako se složiti sve u glavi, idemo dalje, nema šta je, tu je. Izašao prvi dan na more, puka mi arbol prvu regatu. Drugu regatu, vratio se ovdje, promijenio sve, izašao starta vrhunski, sve vira, bija sam iza starta ludilo staja i dođe neki, ja ne znam, to samo meni se može dogoditi. Neki dric od 40 stupnjeva i po 25 čvorova sam se uspio izvrniti na svoju stranu. I jučer isto malo nesriće, malo i moje gluposti, ali evo danas treća sreća, sve se uspjelo složiti kao tri. Mogu reći da sam zadovoljan, bilo je jako teško, ali svaku regatu kako god bi krenilo, loše ili dobro, izvlačio bi se, to je dobar znak i to mi je motiv za finale. Ništa, mogu reći da današnji jedrenje 8. i 12. sam zadovoljan isto jer je strašno teško bilo. Prvu regatu sam se izvlačio iz totalno zadnjeg dijela flote. Drugu regatu isto ok, s čim je zapuhalo, idem ok, tako da mislim da dalje će biti napeto.
Bilo je sve jako gusto, ali svi su blizu, znači njih jedno 10-ak brodova u vrhu flote se izdvojilo i mislim da među njima će se rješavati pitanje europskog prvaka i svih medalja. Što se tiče Tonča, mislim da je odlično odjedrija kvalifikacije i zbilja sa jako niskim brojem kaznenih bodova ulazimo u finale, tako da s onim što je pokazao ovdje ne bi trebalo biti nikakvih većih problema ukoliko vremenski uvjeti i zdravlje nas posluže do kraja tjedna. Koga se moramo paziti? Pa ono ko se istakao se Šved. Jesper jedri nikad brže nego sad. I ako se ikoga bojim se njega. Ali to ćemo ostaviti za kraj da vidimo jer sam bio u pravu. Francuz Jean-Baptiste klasično je tu, njuši i bit će opasan i isto naš dobar poznanik Rudger iz Nizozemske je u dobroj formi, ali finala su uvijek finala, ali 6 regata, ko zna šta se tu sve može desiti, tu zbilja samo najspremniji u fizičkom, psihičkom i taktičkom smislu mogu opstati. Što ima za ručak? Za ručak neki rižot, on ne mora žuri da ga skuva, ne su gladni.